wena mothemotle jwale ke nka mokgatlhelo wa bobedi jwale bua monna re tsama le selo sa nakga mona re tsama le ngwana mme mona ke enwa he o tla mmona ke o he moshaniso a ko ba dumedise mono ba re shebile ba re shebile mo nthong tsa technology ba re shebile mo di Facebook hohle re re go lona a wa lahlea dula le rona le naka lao le dule le Sedi FM re fumana molaetsa wa pele ntate Motaung le Dr. Masekwane ntate wa ka o na le bothata o batla o dula a le right ntate Thuso and ha ba yore ngwanona ha tso honna mara o tlile ka nna yes gore ka mantsoma jwale ha re faile o twisisa ntho eo motho o sa utlwisise hore ngwana o tlile ka yene a se ha tswe ho yena motho o sentse a faila a batla o treata ngwana o ka re ke property ya hae a setsa batla ho bulia ngwana a setsa batla ba controlling ho ngwana kanti as a parent tshwanetse o bone ntho jwalo ka monyetla o modimo a o hlomphileng ka wona ho tshepelo le ntate Motaung hore ke o tshepa ka opportunity ka pa monyetla kuona wa re bophelo kibo o ko bo raise bo hlokomele o bo nechare okay ha re nke ngwana wa bobedi wena selo sa nakga mo mamedi motle jwale re nka ngwana wa bobedi o re ntate wa ka o nkudisa bohloko o rata o nkutswisa dintho tsa hae ha sa di bone ha qeta o di fumana ha tsebe le hore sorry modimo wa ka o ya nkutswisa ha qeta o nkutswisa ha kgone le hore sorry okay wa bona tate Motaung ke yone ntho e le kang o ihlalosa ha re bone hoba le bana maphelong a rona ile monyetla ha re ka ibona ra ifumana tshenolelo yena hore ho fumana ngwana ho ba motswadi o duma bophelo ba ngwana hore ke monyetla ntho eo jwale e tlo utlisa mo le mo tlo kwalang segeu se pakeng sa hao le ngwana and then o scanna are scanna di boss baneng a re ska nnang di boso bana ba re tshabe re ska ba controlling re ba tlo laola re buele ntse la o qetela hore ke tse short left hore we were right ke gore ke buele ntse ke sa kgathalle le maikutlo a bana a re tsebe hore jwalo ka batsadi re filo monyetla ke ntate Modimo hore ka wena Masekwane ngwana o hanyane fela re ya mabenkeleng o ntshwarele ne ke tshaba hore mabenkele a tla o tshwara yes ya bana ba kena bana ba kena ka matla ke bana ba kena ka matla kuna molaetso mongwe wa ngwana o ngotse mo dumela ntate Thuso Motaung ke Aaron Palesa Mathato ke a bona Mesha the dancer lo wena ko shebile mono the dancer ke last number Katleo ke shia mokwena dumela ntate Thuso ke a bona ntate wa ka ke o shebile kwano mona ibile ke bona le nomoro ya hao wena ngwane se ha o batla thuso jalo ka hore o paseka a se paseka ke Katleo wena Katleo nomoro mo tla mphumana teng ke 083 284 0008 o tla mphumana mo dumela ntate Thuso ke mametse ke le kamane ka Scenic Abatho ke Phoshianto Mzota Koko Mamacha le ena o teng a re ke le shebile ke ka Kroonstad selo sana bana ba kena ka matla bana ba kena ka matla haholo o ka bona hore bana ba imetswe re tlo bala o mmolaetsa mona mme le dipina re di tshwere bike mafaba a tholena ke mmona o teng mona Zaza le ena o teng le bo Sekgobela Spirit of Praise bo David the King ba teng mona bo Doni bo Loiso ke ba bona ba teng kwano mona asemohe wa chisa ntate ye jwale ntho e tla phatloa ka mona ha re shabehe ntate wa ka re nke ngwane monkinwa ha re nke ngwane mong wena selo sa nakga ngwana monkinwa o ya bua mona e re tleketse tsena ka pelenyana fela ngwana o a bua o re
ntate wa ka o 62 years ai ntate ha stoutu o stoutu bona o tella le mme a ha ho le ntate wa ka o ikentse moshimane ha re mo bolella hore jwale re kgathetse ke sello sa mme wa rona o dula lla mehlaina ntho ya pele bontate ha fe mme tšhelete modimo wa ka empa o ja tšhelete ya mme wa rona ke o hetaba ntate Motau ke o taba wa bona re kenya borra jwang pakeng tsa bontate le bana ke borra kore ka matsoma o ntate o ikhudisetsa diphologolo tse tlo loma ho sana yes kore o kenya borra o etsa a ke re jwale ntate Motau ho tjena ha o le mme le ntate le ya ka Chiefs le Pirates bana ba dutse mo standing ba shebile game ene le ba palang ka tlung o re ngwena a o selo sana ba palang bana ba shebile game shebang le ba pala game e jwa selo sana because game eo di analyzer tsa teng batho ba tlo fana ka di results a se ntate le mme batho ba bona di results tse hantle ke batho bana ba shebelletseng game e ba palanye ha utwa moshimane no shebile are o ha fe mme tšhelete ha hlokomele mme o hlekefetsa mme mare o ja le dijo tsa tšhelete ya mme o tlotaba e bonwa ke batho bana ba shebelletseng game ena e re ba palang ka tlung e re ba palang lapeng lena ba shebe game e ba e bapalang ha ba shebe because ke yone e tshwaetsang bana ka maikutlo a fosahetseng either it can build them or it can break them ntate ke hona jwale ke 21 years mme wa ka o sokotse ka nna o fihlela lena le udimo ntate wa ka kopana le yena o tla utlare hello mora hello my son o nkutlisa bohloko jwang hobane hana taba le nna mme wa ka hona jwale ke ena etsang dintho ka ofela a ntsa sa sebetse jwalo mme wa ka o leka hore ke phele o tetse ntho enngwe le enngwe ntate o tla kopana le nna fela mpitari ya wena yes my son jwale ke borra hape ke borra kore rona re le bontate ha holo ntate Motau le sotlo ne le re le tlisang ho bomme kore tshotlo yena re tloela bomme re tsamaretsa bana ba bangata lefatsi lena ka ofela re tloela ho nka maikarabelo ntho engwe ke ya maikarabelo ho lahla maikarabelo a hao ha o bone ntho we ahang ke ntho e le hore bophelong ba ngwanona ho sane ho tlolla wena ka bo wena ka hobane ntho eo ha wa etsiwa ke wena o ikentseng yona kore ntho e o etsa ngwana jwale ha ona motho o etsang o itoya ka bo wena ka bo wena pizza yeno tlo e jaman after some few years e tlabe e pheiwe ke man ke wena ka bo wena o ipeileng o mametse le Sedi FM 420 minute ka mora ora le shemane motsolo mongwe dumela mothemo tlem ntate thuso Motau mmoho le ntate Masekwane ke kopa ha o le tjena bo ntate ba ke ba mamele nna ke na le ntate ya sebetsang Pretoria rona re dula kae ka North West re four lapeng re four hae lapeng ntate ha sale a etela ho tla lapeng ka June ha nna mo founela bosiu ha motholi phone ya e dula ile off mme ha khoni wa leka di kitchening tšhelete ya teng ha re kope ntate ha romele tšhelete khore ha o tsebe re phela ha bohloko jwang ka ntate ya phelang ha monate hohle mo a tsamang teng nako engwe re kopa dijo ha ausuwa ka ya seng a nyetswe jwale ntwena e bohloko ho buke ngwana a bua ha o bui mme ha o bui motswadi ho bua ngwana a bontate ba mamela o re four ntate ha isala qetela hae o tla hae ka June bosiu phone ya hae e off motshiare ke busy mosadi ska mfounela haholo magwatla ntele ka ba batla ke sebedisa phone yo ntatwaka le leshano le teng ka hape ntho ya rona bontate re maka le leshano haholo leshano tla ntho last number leshano hai bana ba tenwe ke leshano la rona re le bontate malemena rona a masehla ke maka o ntse le mo leshano mo
engwe ha o le bana ba re bonetseng yona Ee. re tawa ke lerato ai la re tawa ai e re ke bona mona yo ntate thuso bontate yo rona ha re sana mme ntate o nkile a let's ka tlung ya itse ha qeta o nka dintho tseo a ya mmeng e mong ntate Motaung a re nkela ntho engwe le ngwe ne silwe ke mme wa ka a tsama ka yona a ya ene o le shano ngwana o ke mona o ngotsa re o le shano ke motho ya le shano ha re nke e mong mona dumela rra my father is a teacher jwale botitjhereng ba o jola haufi le mo re dulang teng ntate o jola haufi le mo re dulang teng nako nngwe ha le mojolo mo ke mo bona ke le ngwana hae o mpheta e kare a hantsi bo re ke ngwana hae ye mona mana ha last number ke tla o kwatela ke tla o ntsha ka studio ka mona ba o ka feta ngwana o kare ha o mo tsebe o le mojolo ye pizza ye ke e jwang ye le ntate ke pizza e jwang banna metsotso e mashome a mabedi le metso e supileng ka mora hora ya leshome le motso le monga jwale ngwana o shebile game e bapalwang ke ntatane o mo feta a mo tseba a re sona ka madi a gona strateng tse mono a tise hlo mme o sa thotse fela a re ke teacher ya lefatshe o tawa ke lerato o tawa ha hona phoso rata mare ha o ka qetella o tawa ke lerato ho tlisa hore o compromise le bana ntate Motaung bana ba bangata ba lemetse ba tennwe ke lebaka la hore batswadi ha ba kena maratong ba felelletsa ba ba rejecta ba sa ba fe attention ha ba sana nako ya bana ka lebaka la lerato ha o ka tlo sheba lerato ke ntho entle mare a re sebetse hantle ka tsela e ha re nepahetseng kena re sa fa bana nako ha re sa na nako le bana ngwana wa tseba hore pay ya mama mohlomong ke 2000 ke a tseba fetso patala dintho o reka dijo motho sentse a sacrifice o sa hlole a reka le dijo a bana ba bolawe ke tlala mara a petrol koloi ya mothako e tla le petrol kore ke ntho tse di tse rengwe re ikentsa sehlabelo go batla go prove a point ka taba tsa marato mare re safarisa bana o mametse le Lesedi FM o mametse ka jeno re bua le bontate ke batla re ke re mameleng bana batswa ka jeno rona re le bo ke ntate le nna ke le tjena and you are a father too ke buela ntshwa jwa le bana yo ya o ntate le wena last number selo sa naga ba ka re mameleng bana rona bana ba rona ba reng ho rona o ntso le mo a re shebe since o bula show ye complain tse bana ba di kenyang a ise kutlu ngwana re mama this and this ba ntate re batla ntate ka jeno re batla ke ba bue ka rona ntate this ba bue ka rona bo borigwana ba ke ba bue ka rona bo raditena ba re face ko re show yena today e re fa siponi o le ntate ore ichebe o le ntate jwalo utlwa ngwana hao o reng ka wena bona ntho e o ijalang peo mo ngwaneng ona ha o sheba o bona eng ntate wa ka o kena ka tlung a kwatile ona lo kena ka tlung a kwatile a sa batle ho bua le mang kapa mang a sa batle ho bua le mang gore ke motho a kenang a ngadile fela e le motho a kwatileng ya toputseng yes ko tswante o fitla safari sa lona ka tlung modimo wa ka right a ke re fete mona ha ke re nke momamedi e re ke bone ntate Motaung dumela ntate wa ka o ile a nyamela selemo a khutla ka mora selemo ntate wa rona a nyamela selemo ha khutla a sena next re hotse ka thata ke ntata ileng a re sia a nyamela a re sia a nyamela selemo
ha khutla o sa khutlela ho mme wa rona tshwanetse o be normal jwale o batla hore ho mme ho no be normal jwale hore ke monna empa a re sile mme a sala sokola le rona selemo kaofela ibe ha o le jwalo re etswa keng re tshaba ho ka boikarabelo keng last number ke tseo ya pineng yes maikarabelo ke ntho engwe e ke bonang hore bothata ba yona bo end up bo re shapa re le bontate ho emela pressure kapa khotlang ho emela le maemo ha sefefo setla haholo ha re batla ho shebana le sefefo re batla tsela tse bobebe engwe ntate Motaung a re ska batla ho lelekisa di shortcuts tsa ho rarabolla mathata re batla ho create di quick results di respond tsa ka pele go batla problem ena e solve ka pele o nke double up and double up na go ngwa e sebetse because ke o itlisa coats baneng le batho ba o shebileng ka tlung ntate nna ke ngwanana ke one ha re one o i1 o ke mona all right uno all right o mong fela a re bothata bo nang le bona ka ntate wa se motho a batlang go mo fa tšhelete o tla mmolella hore yena hana tšhelete mme o tla fa bana ba bang ba bashimane tšhelete yena a re nako ngwe ke hloka le dintho tsa o hlapa ya no wa tseba kotsi ka ke hloka le dintho tsa o hlapa ntatona o busy o expose ngwanona bashanyaneng gore o mo lahlela ditaung o mo lahlela ditaung gore ha le more wa mo destroy wa mo bolaya ka tsela engwe ka gore ngwana o tlo etsa plan B o tlo etsa di plan tsa hae ore a ke tswe plan mo ka ntate anka responsibility wena ntate ke na le ngwana wa ngwanana ngwana wa ngwanana ke ne ke monka ke mo data di restaurant tse di o ke ne lwanelo aska di bontshiwa ke mohlankana inne yena le mohlaka thola mohlankano amlelo I was once here nkile ke atla mo le ntate wa ka tsamaisa bana ba o dibaka aska lo bona dibaka ka lebaka la mohlankana ntate Motaung ha bokgoni bo le teng nka koloi o ife ngwana ha wa ngwanana wa mo empower wa mo matlafatsa o yetsetsang hore mohlang a nkang diqeto tsa ho kena maratong a ska di kenwa ka lebaka la o bona koloi ya moshimane enwa hore yena moshimane enwa o palama koloi e jwang ngwana a phaphela o driver koloi a mo jwetse re ke palama koloi e betere o feta yona ena o ntso hore jwang ka ntate wa ka tlung o rata bana beso ba sebetsang rona ba hlolang ho fumana mosebetsi a ikona ebile nakong a re buisile le go re buisa o rata bana ba bang bana ba sebetsang ntate wa ka ha ke re bapale pina hanyane ha ke re tshware pina di ngata ditaba tsena ya o tuka haholo ho lla ntate mo a mo kenya sekolo ngwanona hola a mo etsetsa everything ha ngwana wa setsa hodile ha sa batla mo mamela ha re wa mo kgalemelo mo jwetsa ka ntatai ona siyo sa mo etsetsang all right mona ho lla ntate mona ha o le ngwana re tla nka le yone ya bontate tla nka impa iseng ka jeno re nka bana ya ka jeno ke rutle bana ba reng re tla ntate a skis re tla nka mkhotsi yeba mafabatho beke mafabatho re binela pina menato robala ke tlhawo re tswela pele he mo mamedi motle re tswela pele nna lena le tshetsanyane bontate re tlo lenka hape a so re qetile ka lona ditaba dingata haholo ntate Thuso right o enwa ke ntate o lang ka bana ba hae a etsa ntho e entseng ena a ya le bona a ba apara le bona diaparo ke ntate re tla enka taba ya hae re batla fela hore ke re utlwa rena bana ba reng ka rona yo ka utlwa bohloko ke le mametse nna bothata ba ntate wa ka tlung ke mongwe wa bontate ba ratang boboso ka tlung ke boso ena ka tlung nako ngwe re ka mpara lapa ka tlung o na le hore a tsamaye a sa reka dijo
empa se re utlwetse nna se ke utlwetse go na le motswalle wa ka jwalo ka ngwana ya mpoleletseng gore ntate o dula ha mamang go na le mo ntate a tšhaisetsang teng ya bona e gutla mo tafole di a tlala ya bona e gutlela ka ya e gutlela maratong hape o ya bona gore me bana ba bona bana game ena bana ba e bona ngwana gore o utlwa bohloko hampe ke ntate wa hae ya ratang boboso ha ngwana re ntate ya ratang boboso last number o bolela ha nagane le maikutlo a bona ke a pele ene opinion ka pa ntlha ya bona ha ona mo ikenang kore ka mantswe ma lentswe ke la hae a le mong ene ha e gona hali o rane le family ka tselentseng jwalo ntate Motau family ha e raniwe ka tselentseng jwalo le mohlang o le mphoso kore ha ona motho ya ka o bontshang gore mona o phoso wena o dilo le right mehlena ka ofela jwale ke nngwe ya kotsi e leng golo e kereng kotsi ya teng bontate re shebore ha o rana family ka boboso o builda anger mo baneng ho kwapa o ba etsa ba be bogalaka ba nne bitter o ba etsa ba nne le bora kore ba tlo batla plane e ba tlo dilang ka wena ka yone because ya pua ha o ba utlwa kere ya no ba tlo ka se go retaliation ba tlo retaliate ba tlo bontsha ntate Motaung ha o re hlatswa dikotlolo tse wa ba sa di hlatswa ba tlo bontsha ntate Motaung ha o re etsa garden no setsa mabloma ba sa no setse mabloma ha o re ya shopong hlatswa koloye kore ya no bontate re tlo le more ha o simula o ntsha taelo for bana ba dula bana le excuse no a ka hlatswa dikotlolo because ba ntate ha ke re tshware Dr. Mashudu mona o teng ke re nke le Dr. Mashudu re bo re mo letseditse kwa di a re tshwara di edit tsena re sa di bona re tshisa haholo a re sa di bona re a tshisa nomoro ya rona ke eng Mashudu tshwara jwalo Dr. Mashudu tshwara jwalo Dr. Mashudu tshwara jwalo semohe ke re nke Dr. Mashudu kwano mo a khona o thata bana ke re ikutlwe rona bontate ke labalabela etsa Christmas ya monyaka ha mmoho le spa clientele e mona ho sebetsa le ba lelapa la hao di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30 re lo pepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan tsa rona di semohe etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao nke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tla diforomo SMS lesedi ho 34777 ke motaba 34774 a ke rutlwe ntate Mashudu hanyane fela wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng Dr. Mashudu o moyeng o le Lesedi FM dumela doctor ntate Thuso le ka ntate wa ka ke le dumedise le Dr. Masekwane le ba mamedi ka ofela ke le bo doctor re dumetse ntate wa Dr. Mashudu ngwana ke enwa o re ntate ke boso ka tlung ntate ha ntate le boso ka tlung wena o bona ile ntate ya jwang ntate Thuso o etse linepile le Dr. Masekwane ke re rute bo mme le bo ausi ba tlanyalang ka usane ba o re ba le malapa ntho ya pele jaaka Dr. Masekwane ntsa bua ke re tlhoele nka bashimane re ba etsa bontate and bothata ba rona gore ke re adime mantswe a segori re berekisa a wrong terminology ya gore re bitsa ntate o sa tshwanetseng a bitswe ka ntate ana di qualities tsa o bitsa gore a be ntate ye banna
now e sheba bibili e re bomme o tshwentse hore they must submit Yes. ba ikokobetse ho bomme. Now bibili a e hlalotse hore re bua ka ntate re bua ka motho o jwang. Na ke tshwanetse hore ke bitse hore ka ntate kapa ke hlomphiwe ke ratiwe ka motho o mong. Nna ke sa ithate na hore berekisa bomme ke ba hlwele o ba di mechanic ka ba o ba barakwana tori ntate o ne ke tla mo fetola. A bua ka ntate o bua ka moshimang o bonahala jaka ntate. Eke Now re berekisa a wrong terminology. I think that's le leng sontse re hlalotse le Dr. Masekwane hore re bua ka ntate re bua ka motho o mofuta mofi. Now re bitsa ntate hore motho ngwana ona wa complainer because maturity level o hula a tlhalo hangnya hae a ibontshe hore ke ntate ngwana o nana betere o feta ntate hae hore maturity level ya ntate e mo tlase ya ngwana wa hae. Now iba botata if that is a family problem ya hore bona lapeng la bona banka nako ka mengwaga hore ba hule to that maturity level. gore hona le batho ba re sa tlameyang re re ke bontate obane ke bana Ke bana ba bonahalang jaka bontate. hayi bo Dr. Mashudu. And in turn it's a psychological problem. Psychological problem tabeng Ke weekend bolwetse bo bo leng teng ho batho ba bangata. ke bana empa ba ipitsa bontate. A man in a suit of a Mme boy. ona o tla hola a tlhokofale a tsofale trying to Fix. change ntate hore ngwana o bonahala jaka ntate hore a be ntate. a ka re nke ngwana e mo o ba o babysitter hore ntate o fetoile a ba first born ya mme ona mo lapeng. Dr. Mashudu ha re nke enngwe ke ena bontate a ke re mameleng hle a ke re mameleng re ke re mameleng ha o bua le rona re se ke ra kwata re se ke ra etsa ntate thuso nna pelo ka bohlokwampe I bought a car me ya ra ke fihla ka koloi ena hona le hore ke utlwe mantswe a monate ntate wa ka ha ka a bua le nna ntle bile ona sena taba le yona nthwena jwale hey ka utlwa bohloko itse ha ke tsama ka kolo ya ka ka qetela ke buile hampe le yena ntate a nkotla a nchapa itse ke re ke lo motshwarisa mme a hana ke qala bona ntate ya sa thabeleng katlego ya ka kore ntate wa ka ha thabele ha nna ke tswela pele na wena ntate Mashudu motho ntate ka etsa ntwe jwalo ngwaneng wa hae Botata ke bona ntate thuso le a be jealous ngwaneng wa hae motho ona le botata ba di insecurities. O le monna o le ntate tshwantse o tumele o be proud ka hobane mosadi wa hao o tswela pele ka hobane ke sebedisano mmoho le a berekisana, it's a teamwork. So ena ana le botata bona okay a re nke koloi ena re ifenta tona o tla tsamaya jola ka yona kapa e di tshomeng tsa hae emme o le mosebetsing. So re shema hore motho ona le hore a supporte mme ka montlong ena o ba le bothata ba di insecurities hore ona le bothata ba re tshwanetse re a hole o tshwanetse re bue nnete tsatsi le lengwe ntate thuso re bolele nnete yes hore batho ba bang bontate ba bang tshwanetse ba hole, they must grow up ba nke maikarabelo. yes ba hole ba ke ntate thuso ke tletse meogo ke topic ya lona today ya bua monna ho ja ntate wa ka na phela yo ka ipotsa hore ka be a le jwang gona jwale ha isalo ntate wa ka ke fumana treatment e bohloko yo batswadi ba rona ba re kgetholla welcome to batswadi ba rona ba kgetholla jwale Dr. Mashudu ho motswadi ya kgethollang bana a rate bana ba sebetsa ba betere ho feta re etsa jwang ha ntate a le jwalo wa bona o tshwanetse motho ona ke a thole counseling ke re mmolele nnete ore o tlisitse ngwana mo lefatsheng wa bona bothata gore o nka mathata a hao le mofumadi a hao o a kenya mo baneng
o lwana le bona dintho tse di sa tshwanetse gore di ame bana a di tlamela gore di sokodise bana ba innocent. So Yes. a re tlohele ke re lokise mathata a rona re tlohele bana ba na le tokelo ya gore tshwanetse gore ba thole a fair treatment ba fumane dijo le diaparo kaofela ka bana re ba tlisitse mo lefatsheng. Bothata ba rona gore malapa mangata di-partnera tse ngata o na gore they compete than complement each other ka mantswe a sekgowa. Yeah. Wa bona a ba kgone gore nthone ya gore ba supporta so na le social media o mongwe le mongwe o re nna ke betere go feta o mongwe. Yo. So una le competition than complementation ya mo lapeng. O tshwanetse gore e thuse lapa le bana ka mo lapeng. Ngwana mme Dr. Mashudu ke a leboa re tlo ya mabenkeleng. Tanki re tla ke tla o tshwara le nakong e tlang re kgone go bua. Ke a leboa ntate wa ka le Dr. Masekwane. Danki ntate wa ka. Re a leboa re ya mabenkeleng hona jwale he mo mamedi motle neng kapa neng re tla be re ya mabenkeleng ra tla ra bua taba tsa bohlokwa. Ntate Mashudu re hona le banna ba ntse le bana. Jwale ke utlwa gore in a suit a man and what in a suit of a man. Suit of a boy. Kore o monna maro wa pere seaparo sa boshanyana. O se di jara tsone di se dire o ntate. O kore o ntate empa boitshwaro ba hao santsane o iketsa okay gora gore o na le di-stage tseo o di tlotseng tse o sa kry-ang monyetla wa o di phetha go goleng ga gago. Ntate Mashudu bua ntho gore o fitlhela batho ba bang ntho e mading it's a generational kind of a case ya gore ba mature ba gole ba fitlhele maemo a re go nka nako o fitlhela go nka nako motho a ikentse kore jwale kutlwe a bua pe mabenke ya CCMA bothata le mekaniki o rekiswa le bitso ka phoso ka botlhalo ntle le gago clientele legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa ha di a chisa Nga fumana tshebeletso tsa molao tse fihlang ho boleng ba 700,000 ka selemo. Re cover ditaba tsa setjhaba, tlhokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona bana ba imetse ntate a metso o tsietsa. Hora tse 24 ka letsatsi. re abuse bana wa bone emotion ya Thuso ya bail ya re tlhekefetsa bana emotional lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771. Client General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng. ai ntate thuso eno re a kwala ka ena doctor re a kwala ka ena yes ntate thuso ke udisitswe ke mme wa ka o mametse doctor ke na le wena ka jeno I'm a professional doctor. I'm a doctor by profession. Ntate wa ka o sa ntseba hore ke morahae o sa ntseba hore ke morahae ke ne ke batla ho ipolela hore ke mang ka lebitso a doctor e tloele e tla tsosa mahutsa a re ke hantle ka ntate wa ka a re ha ke mothusi ke thusa mme wa ka fela o tla pewe ya ijetseng ke entse le bonnete ba hore ke lo sheba mo a dulang teng o dula ba ipehing ntate motao ke ile mo ka sheba mo a dulang ha ke no mothusa o tla gona le ntate motao ngwana o tlile bohloko haholo o lemetse doctor o lemetse wa bleeder doctor eo ya bleeder gona le bogalaka mo ya o tlile o alwana ka pelong o kwatile ene tsela kwatileng ka yona a wa tlamea re tatele go blame yene o shebe ntwena ke lebanta e tlile ka panana mara go tswa go ntatwa gona le motho ya jetseng peo ye ene na kwe peo e jalwa re ba bang hona le ba ne le di clever nako eo hona le ba nako ene ba dumella nako eo hona le nako ene vuma for motho ana jala peo eo a lebetse hore
tomorrow is coming at the end of the day. Ntate Motau a ke tlise mantswana Re a kwala. ke mametse mantswana tate Dr. Mashudu Yes. hari mo di family ho tletse moya wa go compete rather than the spirit of complementing each other. A go a kgolanwe a ba bua buile ntho ngwe kotsi ya bontate o tletse insecurity go se itshepe Ho se o itshepe. ka re ngwana ke na ka koloi eo o ka re o setse o tlo shebua yena o feta nna ke le ntate mo o tshwanetse o nne proud o re wow that's my boy, that's my daughter. Ntate Motau a ke kwale ka mantswe ana o bontate le di family it's important ke kopo kadima mantswe a sego. It's important what you live in your children, not what you are living for them. Kore ke ntho ya bohlokwa haholo hore seo o se tsetelang Arabo. baneng ba hao. Ya ho ina le hore seo se tlohellang bona ho na le ho tlohella bana ntho Seo ba sielang. seo ba Sielang, sielang okay, okay. ya bothata ba rona a re shebe hore Kore ntho ena o itsetele ka pelong tsa bona ka maikutlong a bona kore o be le ntho o tsetela eng o le ntate ntate pelong ba maikutlong a bona. o nkutlwile ntate wa ka ha bontate re ka tshwara ntho e Kore na o jala eng ka mona. o kenya eng O batla o tsejwa kore mamela o le ntate ya jwang kore a ko ngole ka ke lebitsang ha so shwele ke biography ke obituary tsa bophelo ba mofu a ko ngole obituary ya hao pele ntate wa ka a ko ngole e re pele ka lapeng la hao Yeah. o ngole your own obituary Yeah. hore na o batla bohlang o shweleng ba o hopole jwang ba bue ka wena ntate Motau o nkutlwile ra ngola obituary ya hao o ntso o phela hona ka tlung ha hao hore na mohlang o shweleng o batla bana ba hao le mofumadi wa hao ba nke o le jwang. bothata re feila mo ntate Motau hore re kenya eng maikutlong dipelong tsa bona ke eng e re kenyang ho bona because ntho eo e re kenyang ntate Motau ke yone e tlo re lwanelang for future purposes. Ntho eo ntho ntse o itsetela O ijala jole a ke bue ka lentswe lena ntate wa ka monno mo lo motho a ntse a itsetela baneng le familing ya hae ha bone o busy o create a investment plan for future ya hao mohlang shukiri o betsang mohlang stroke se o betsang mohlang o retirang investment ena e tla be qala E o hlokomele, e tla be o hlokometse ntate Thuso nna ke na le bothata mme wa ka o sokola jwang ntate wa sebetsa re ya sekolong re lapile re sena tjhelete ntho e bohloko e ntate wa ka a etsang o fa mme tjhelete hangwe kgweding ana ne re file mme tjhelete selemo kaofela o fa mme tjhelete hangwe kgweding ha mo file ka January mme tshwantse a be le tjhelete eno Selemo until kaofela. December. modimo wa ka Ntate selo sa naga Dr. Mashudu ke a leboa amen Dr. Masekwane ke a leboa amen mme ke leboela nako ya lona banna yes hore lenaneo lena la bua monna le tle le phele nako ya lona ke ntho ya bohlokwa hampe ke re tanki o buile o re ka di 20 yes o sa tla mahaheng Yes. 20 tsa December di 20 tsa December tsa December ntate o tla boya mahaheng kwana re kwala selemo sena ka note e udimo ka note e ngore motho ha sheba morao a ba re ke mmone moloki wa ka ka di 20 tsa December 20 tsa o tla bo le mahaheng ntate re motouleng ba batlang jwale hore ba kopane le lona ba tla le fumana kae ba ye Facebook ya Masekwane 1 and then ke mo batla re tholante dinomoro ke tsena 0606835126 ke tlo di pheta o ska latela nomoro tse ding ntle le tsena ka hore dikatse di dingata mo. ya nomoro ke efe 0606835126
6 ba ye WhatsApp ba founela ba tla kra dinhla kaofela mo ba tla fumana dintle ntate Masekwane ke a leboa selo sa naga ke a leboa ngwana mme ke leboa le nako ya hao e o etsang gore o beteng kwano ka puo ya magwa nako ke tšhelete time it's money o fana ka nako e kana a se papadi ke rata go leboa haholo ntate le wena mo mamedihle gore o re shebelle mona ka data ya hao ka eng ke tšhelete ndo re ya leboa tanki modimo o etse hantle mme o phele dilemo le dilengwana